nese APR ntago yabishyize mu bikorwa ibyo birakorwa ayo ariko nubundi no arekanwa Roma amakuru ahari noneho yandi muri APR abakinnyi bose baguzwe muri APR ntago barahabwa recrutement bahawe amafaranga mwabonye baguzwe mu ikipe ya APR baguza abo bakinnyi ntago nubundi APR irayabaha bagomba kuzana release letter. Yes, bagomba kubanza kuzana release letter kandi batumye release letter ya Bonheur igomba kuva muri Mukura. Gute se kandi umukinnyi ari wa Heroes? Umukinnyi no wa Heroes. I understand. Yari makiniriye equipe. Yakiniraga Mukura. Ariko afitanye APR y'Ibugwa yavuye ko yamuguranye na Heroes. Yamuguranye na Heroes n'umukinnyi wa Heroes. I clearly understand with you. Ariko amasezerano amasezerano Mukura yagiranye na Heroes ameze ate? Nukumva ko iyo clause rero nese Mukura Heroes birayireba kwitabitangaje mbere yuko umukinnyi ajya muri APR. Byaye babitwara gake. None se reka ngurundi rugero rutoye. Uribuka Rayon Sport ijya muri diru urumva bagafata ari bakamujyana i Dar es Salaam bakanamwerekana ya no mu biro rwose yakinye ko ari umukinnyi ngo wa Rayon Sport mukurira bihorera. President Olivier bagati twe ntago tuvuga amagambo menshi turavugana n'impapuro turavugana na contrat. AS Kigali iza kumenya ko umukinnyi aracyafite umwaka wa Mukura. AS Kigali cyo yakoze niki yaragiye iganira na Mukura itanga miliyoni 10 kuri konti period umukinnyi babaramwegukanye. Amakipe rero ni byiza ko bazajya bakurikiza amategeko. Uyu mukinnyi turabizi no wa Heroes ariko se mbere yuko aza tugira ibyiganiro ntacyo mufitanye naho ku masezerano yanyu ameze ati bakabanza mukareba na contract ndetse n'amakuru mfite APR bayohereje contract ku buryo bahise bavuga bati munzi n'ibindi bya bintu by'abamuhungu ya contract mbere yo kwishyura tubanze dukemure iki kibazo. Icyo kibazo rero APR yakizi ko ariko nubundi APR yo ikigaragara yari ibizko bavugaga ko hari amafaranga bagomba gutanga muri Mukura ariko hakaba n'andi mafaranga bagomba gutanga muri Heroes. Ni party eshatu Heroes ngo agomba kugira icyabona equipe yakuriyemo ariyo Heroes igomba kugira ikibona na equipe yari mu nandi hose azanagurishwa. Yes, igomba kugira icyo ibona. Ikipe n'ubundi igomba kugira ikibona nkuko. Ubwo rero cyakomeza n'ikiganiro cyacu APRFC twari twisojeho ariko ayo masezerano abwiraga ni marakongera kuyabona ndaza kuyabasomera mwumve uko ibintu bihagaze. Nibyo bikenewe kuko urumva dushobora ko turi kwibaza ibyo ariko nubundi APR yo bagura Bonheur bavuze ko nubundi Mukura hari nubundi hari amafaranga izahabwa ndetse na Heroes gatwara indi kandi ikindi APR abakinnyi bose yaguze nta numwe urahabwa recrutement barayihabwa muri iki cyumweru ku munsi w'ejo nibwo bose babatumye amaririzi leta byanga bikunda urumva Mukura se nayo ntago yatanga iyo ririzi leta itara ibintu byayo bitarasobanuka cyane cyane bikubiye mu masezerano. Amafaranga agomba kujya kuri konti. Agomba kujya kuri konti. Nabwiye ngo ko niwe babwire. Dore rero ya ngingo za ngingo ziri muri kontra ya Bonheur na Mukura na Heroes uko bimeze. Ingingo ya 4 iragira iti Bwana Mugisha Bonheur yemeye gukinira ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazir mu gihe cy'imyaka 2 ni kuvuga muri saison 3 za championnat 2021-2022. Ingingo ya 9 rero irazayo ikora afere ivuga iterero uzubyumva neza kurikira neza ndakumva. Ingingo ya 4 iravuga ngo haramutse hagize ikipe imushaka yo hanze y'u Rwanda imwifuza atararangiza amasezerano azahabwa 40%. Uwo ninde? Ni Mugisha Bonheur. Ikipe yo hanze y'u Rwanda 40%. Ikipe yo hanze y'u Rwanda yagomba guhabwa 40%.
hanyuma na ekipe yarerewemo ya Heroes igahabwa 30%, naho Mukura Victory Sport El Azir igahabwa 30% yayo aguzwe. Mu gihe ikipe yo mu Rwanda imushatse saison ya mbere n'igice itararangira, Mugisha Bonheur azahabwa 20%. Ikipe yarerewemo ya Heroes ihabwe 40%, Mukura Victory Sport ihabwe 40%. Mu gihe aguzwe saison ye ya gatatu itararangira, Mugisha Bonheur azahabwa 30%. Ikipe yarerewemo ya Heroes ihabwe 35%, Mukura ihabwe na 35%. Aka kantu rero babyumvise umva kirimo ibibazo se, ariko aperi n'abanyamugi bahita babishyura. Aperi baratanga ipinda, umuhungu uzi gukina, ari gukina umuhungu pe, azi gukina, kinisha ubwo afite imbaraga, GDT bajyana amashoti ujyana uko batabizi. Yes, ni umukinnyi mwiza rwose cyane Bonheur.